Yes, reka nongere mbifurize ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye kuri M24/7 TV, mukadukurikira biciye ku muyoboro wa YouTube. Ndizera neza ko aho muri hose meze neza, bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero igihe kitari gito abanyarwanda bategereje kumenya ngo ese inama y'abaminisitiri niyongera guterana niye myanzuro idasanzwe izafatirwamo. Mu kanya gato nibwo twamenye amakuru yuko inama y'abaminisitiri idasanzwe yayobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu mugoroba, akaba ari hategerejwe imyanzuro idasanzwe nyine nkuko twabivuze hejuru. Abanyarwanda baribaza nyuma yuko bamaze igihe bashishikarizwa gufata inkingo cyangwa se kwitabira igikorwa cyo gukingirwa, kandi kuvuga amahirwe inkingo zagiye ziboneka nkuko inzego z'ubuzima zagiye zibitangariza abanyarwanda, ndetse abanyarwanda barabyitabira ku buryo bukomeye cyane. Mu minsi inashize nibwo twanavuga yuko inkingo abanyarwanda barabyitabiriye ndetse ziza no kuba nkeya. Abanyarwanda baribaza se ko abanyarwanda bitabiriye igikorwa cyo kwikingiza uyu munsi wa none nihe myanzuro iza gufatwa mu nama y'abaminisitiri ayobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ikitezwe ni iki, nuko hari ibintu byinshi bishobora kuza gufungurwa, hari ibikorwa byinshi bishobora kuza kwemerwa gukorwa, ndetse ibintu bikashobora kugenda neza nkuko abanyarwanda bagiye bisabwa kenshi n'inzego zibishinzwe, ubuyobozi bukuru bw'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma abantu baribaza amasaha araza kuva saa 2 wenda y'icumi agezwe nka saa 4 cyangwa se saa 5 cyangwa se biraza kuguma saa 2. Abantu baribaza ese za gym zirafungurwa, ibindi bikorwa bitandukanye biraza gufungurwa. Nibyo abanyarwanda bakomeza kugenda bibazwa cyane ko iyi nama yateranye kandi igomba kwigirwamo cyangwa se no gusuzuma kureba ibijyanye n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 byifashe bite, ese twakoroshya cyangwa twakomeza. Ikiriho nuko imibare yagiye igabanuka mu buryo bukomeye, ndetse akaba yitezwe ko ibintu bishobora kuza kugenda byoroshywa, n'ubundi abanyarwanda bagakomeza gushishikarizwa gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19, ariko ari nako bakomeza imirimo yabo, bakomeza ibikorwa byabo bitandukanye. Byitezwe ko rero amasaha ashobora kuza kongerwa, ibindi bikorwa bitari byarafunguwe nabyo bigafungurwa, wenda hakagenwa umubare runaka w'abantu bagomba kutarenza cyangwa se abantu bagomba kwitabira ibyo bikorwa. Tuvuga urugero, niba nk'ubukwe bavuga ngo 30% cyangwa se 30% y'ahantu hategurirwa ubukwe, wenda bashobora kuba bati 50% cyangwa se muzamura amashyira no ku 75% nkuko byagiye bigenda mu bihugu bitandukanye, aho navuga yuko bagiye batanga inkingo mu baturage babyo, hanyuma ibikorwa byinshi cyane bikagenda bikomorerwa. Nabyo byitezwe uyu munsi wa none mu gihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi rero abanyarwanda biteze muri ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Reka tubitegereze, bitegerejwe n'abanyarwanda benshi cyane, barashaka kumenya ngo ese ni iki gishya noneho kibaye muri ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yayobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero tuve kuri ibi ngibi dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yarashyizeho abayobozi bakuru muri leta. Impinduka ikomeye n'ishyirwaho rya minisitiri ushinzwe ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mberagihugu, Jean Damascene Bizimana, wari usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG. Iyo minisiteri nshya ishyizweho mu gihe kuri uyu wa kabiri hateganijwe ibiganiro ku icukumbura ryimbitse mu bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ibiganiro bitegurwa na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge i Kigali. Ndi ku murongo wa telefone n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagira ubusa. Eric, wiriweho? Niroboneza Venose Nshimiyimana. None izi mpinduka zaraye zibaye muri leta y'u Rwanda zari zitezwe? Nibyo, twavuga ko izo mpinduka zaraye zibaye zikozwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame, zari zitezwe uhereye kuri minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'uburere mboneragihugu n'inshingano z'uburere mboneragihugu yahawe bwana Jean Damascene Bizimana. Bwana Bizimana yari akuriye CNLG, nakibutsa ko yanabayeho ambasaderi muri ONU mu muryango w'abibumbye. No kuvuga ngo rero ukurikije uko minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge n'uburere mboneragihugu yashyizweho ku itariki ya 17 ya 14 z'ukwezi kwa karindwi, byari byitezwe ko igihe cyose perezida wa repubulika yagira icyo akora agomba gushyiraho minisitiri w'iyo minisiteri. Habaye ariko nihinduka muri minisiteri y'ubutabera, iyo nayo yari yiteguwe. Ibi wenda byo wavuga ko bitari byiteguwe ukurikije uko perezida wenda wa repubulika atungurana bitewe n'impamvu. Nkakubwira ko rero bwana Johnston Businge wari minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yaramaze
amaze imyaka 8 kuri iyi minisiteri ndetse afite n'izo nshingano zo kuvugira leta. Ubu ngubu yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza kuri izo mpinduka. Izindi wenda twavuga nka Bwana Francis Gatare wari washinzwe ibya mine, ubu ngubu yabaye umujyanama muri Perezidansi ya Repubulika, ariko azaba umujyanama mu gihugu. Eric Bagiruwubusa, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yateganije kuri uyu wa kabiri ibiganiro ku icukumbura ryimbitse mu bibangamiye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Waba uzi abatumiwe muri ibyo biganiro kuri uyu munsi? Ntabwo navuga ngo ndabazi bose, ariko maze kumenyamo ko abagera mu banyamakuru 4, ariko naje gusanga icyita rusange bahuriraho, naje gusanga hafi ya bose n'abakorera itangazamakuru ku muyoboro wa YouTube. Nabajije rero bamwe mu batumiwe bambwira ko baza kubyitabirira ni ku masaha atandukanye, uhereye ku bo numvise ukorera Umubavu TV ngo yaba yageze iyo saa 4, ari n'abatumiwe mu masaha 8, hakaba n'abatumiwe saa 10. Rero komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge iravuga ko ari ibiganiro isanzwe ikora, ikaganira n'abanyamakuru igamije kureba icukumbura ryimbitse ku bitangazwa bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Wenda wavuga ngo bihuye nuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaraye ashyizeho iyi minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ndetse igamije n'uburere mboneragihugu. Minisiteri bamwe bavuga ko ikomeye kubera ko ari minisiteri izahabwa ifite inshingano, bamwe bavuga ko zitoroshye zo kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda, kubungabunga umurage w'amateka, ndetse no gutoza uburere mboneragihugu. Ariko rero muri ibi biganiro mubona ngenganira nabo kugira ngo mbashe kumenya bimwe mu bivugirwamo, kuko nge ntabwo ndabitumirwamo. Navuganye na bamwe bambwira ko bamaze gutumirwa ubugira kabiri. Umwe mu batashatse ko wenda yakumvikana yambwiye ko adashobora gusubirayo. Mu magambo ye yambwiye ko bibangamiye ubwisanzure bwe, kuko ngo ntabwo ari hahandi ugenda ngo uganire n'abantu mujya inama, aho usanga ngo hari ibintu byateguwe byo kugutera ubwoba. Akambwira ko haba hari inzego z'umutekano, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ndetse n'inzego zifite aho zihura n'itangazamakuru zigenda umurongo zo zifuza ko abanyamakuru bagomba kubamo, apana umurongo ugenga amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Waba se wagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo ubaze uko ibyo biganiro bikorwa, uhereye ku byo wabwiwe n'ababwiyemo? Iyo komisiyo ndacyayishakisha, ntekereza ko ari bashobora kuba bakiri muri ibyo biganiro. Aho nza kubabonera ndaza kugira icyo mbabaza numve icyo bavuga kuri ibyo biganiro. Eric Bagiruwubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza nawe Januse Nshimiyimana. Mu ntangiriro z'iki cyumweru urukiko rw'ubujurire rw'i Paris mu Bufaransa rwafashe icyemezo cyo kutakira ubusabe bwa Madame Agathe Habyarimana bwo kureka gukurikiranwa mu nkiko. Akekwaho kuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994.